3 anos son suficientes para deixar pegada nunha vila. Por iso, o Concello de Cambados quixo homenaxear ao capitán da Garda Civil, Santiago Romai, nun acto emotivo no que a música correu a cargo do Manso, os representantes das diferentes forzas de seguridade do xulgado da vila, do goberno local e compañeiros da Garda Civil destacaron a labor do capitán durante estes anos. Esa capacidade de traballo, esa vontade de servizo público e esa profesionalidade demostrada polo capitán don Santiago Romai, a que serviu que en Cambados, dende logo, pois puderamos manter a raya o virus e que a cidadanía tamén se concienciara da necesidade de respetar as normas para loitar contra a pandemia. Hoy es un acto para agradecerle toda la labor que ha prestado desde el punto de vista jurídico, lo que nos ha ayudado en desempeñar nuestra labor. O capitán agradeceu os eloxios e destacou a colaboración con todas as institucións para poder solucionar os problemas dos cambadeses. Mi mayor esfuerzo, el esfuerzo del puesto fue en colaborar con las administraciones e instituciones que aquí en Cambados hay, como el Concello, Policía Local y Administración de la Justicia. Porque al final esa colaboración tiene el fin que es el servicio al ciudadano. Y al ciudadano al final tanto le da quien le solucione los problemas. Quieren una solución, tanto la que vaya de verde, de azul. Santiago Romai tamén recordou como un dos momentos máis duros o traslado da Garda Civil do seu cuartel. Nos quedamos en la calle, tuve que venir a pedir al Concello y al momento me diste respuesta y al ojo para la unidad. O Concello entregou ao capitán unha placa e unha bolsa con varios agasallos con produtos típicos da vila. Os asistentes advertiron que Santiago Romai deixa en Cambados un listón moi alto.